gie wis kesel-kesel balik upahan kudu mangkat maning tunggu pari jan pengurip kenyong arep nebang pisang eneng wonge ora ya arep tuku ududan jan ilang-ilang disit lah arep met pisang ki neng wonge apa ora yo mau basanu wonge mengalas maning kayak wong kayaknya ilang arep nyolong pisang kayak temenanan kayak kan kayak ilang kayak jan kayak arah gedangnya baik. Jangan ditebang temen lagi. Maling, woi, maling, maling, maling. Nih. No. Aku nek kayak ceritanya sih mending ngilang aku. Mari ngendi kayak bocah kayak. Miki kayaknya mainan lagi jengkol gila. Kok bisa hilang ya? Jen, ilmu apa kayak bocah kayak ini umpetan pisangnya mah eneng ya. Tapi kemarin di wonge Jan kurang ajar ke wonge ke bisa nih mikir kayak umpetan wit jengkol nang kene kok hilang. Jan duwe ilmu apa jere jan ketemu cetak surati pindo yakin lah cara memper teman pisangan lagi kon tua kok malah ditebangi jan Aduh, yung gara-gara nyolong pisang ngene wong duwe ilmu ngilang malahan jebul temen gon kayak gie yung duwe ilmu hilang kok malah nyusahna. Untung nyong ora kecekel, nek kecekel nyong dari tempen dean. Anjay.